Bayede makhumbamano omhlaba lo khulumayo ushoba lenkonkoni sidlubadlele sikanobamba esadla umuntu samkhafula ngamathi la ngalibalele gogo logobile salaka sempondo ovuma vumalele osizweni bakithi njengoba ngikhona kule ndawo ushoba lo khulumayo phuma phansi endaweni yaseNewcastle la ngiphuma khona endaweni yaseDikisi ngaphekwa phansi le kaMhlaba uyalingana ngiphekwa uprofessor kusayena udokotela phela manje sekwaba uprofessor 2+2 sidlubula dlende sikanobamba mcabuza nkukhu sinamatshwele ikhehla lami lona elangiphekayo lelo ngithi ngimanje ngikule ndawo engikuyo lapha engikhona emfihlakalweni siyaqhubeka ke namanje sizoqhubeka sona isimo sempilo sithi akhanye kube mhlophe kube ligelegele kube zihlabathi zolwandle kuwo wonke amagumbamano omhlaba ushoba lenkonkoni usaphinde uyatholakala kule nombolo ethi 071 44 29799 ngithi ngitholakala kule namba ethi 071 44 29799 kwenzeka iphutha-ke lapha wey'ngane zakwethu ushoba lenkonkoni wayesevelelwa isimo lapho khona izimfamona abantu abanefa lezinja bathatha khona inamba yami base beyisebenzisa ukuskema abantu le bengiyisebenzisa ekuyinamba ka-076 ayisasebenzi-ke leyo namba inamba esebenzayo njengamanje ile nengiqeda ukubizela yona njengamanje ngithi njengamanje njengoba ngilapha ekhaya ngizokwenza isimo sokuphila akukho okuningi engikuzele ngizolungisa kulokho bekungakalungi kulabo bekungakalungi kubo kodwa sebephethe izinto zokuphila zala ekhaya ngithi mina sandla siphethe umusa sandla siyabusisa akube kuhle kube mhlophe kube ligelegele kube zihlabathi zolwandle nyaka lona omusha ka-2025 amandla amasha izinto ezintsha imiqhele emisha ukuthwasa nokukhuphuka kwamandla amasha njengoba ngifake leli hiya linomsebenzi walo ukukhanyisa lapho kuvele lapho abanye abangaboni khona ngiyacabanga ukuthi umbala wakhona uyabonakala ukuthi umbala welanga usebe welanga uphethe ukukhanya nasemfihlakalweni naphakathi kwezinto lapho khona kuthiwa kukhanye khona phakathi kwamaveli namaveli akhona atholakala ey'ndaweni zama-mountains siyakhanyisa kukhanya angithi siphoqa izinto ngenkani ngushoba phela mina isidlubula dlende sikanobamba esadla umuntu samkhafulela ngamali indaba zabantu ziyakhulumisa sidlubula dlende sikanobamba magumbamano omhlaba lapho khona nawe lapho khona ngithi akukhanya kube mhlophe kube ligelegele kube zihlabathi zolwandle siyakhuleka namanje ushoba lenkonkoni ukhona lapha kwaMhlaba uyalingana akusiko lapha asebenzela khona ilapha athola khona amandla kwadokotela 2+2 asiza ukwafihla phela amandla omuntu awadliwe ephila udla amandla omuntu bese umfihla mina ngizi kuyifihle yami inyanga noma kuthi uyahamba uya kuyo uyongithenga uthi hayi ngifuna kufa ushoba engani inyanga yakhe yamsebenzela akuze ukukulungela khehla lami mina nale khehla sahlangana kude into zomkhathi into zemfihlakalo ngithi kuqhubeke njalo kuloyo naloyo uphethe into zala ekhaya zokuphila sibe nokubekezela sibe nezinto ezinhle bayede magumbamano omhlaba